Nimbula wala pa na ka na ang ito kani nikwa gusto ka man nakakasaka dan ka man ti obi mo ti loloban iya asin kilala ba na mo recipe ni loloban eu na nung ko tamay ba na YouTube ito ang kung sa kabati ko na may ito kang takwa search tak man na YouTube loloban PG style so eu kay ko search di kila na loloban PG style at sa to na YouTube anak yan no vamos ver kung boya na isi tudo sopa kana para tipo na YouTube ganyan daqui né gosta dela com na bacana lopa eu quando sudo na isi na suka anda bitu for 10 minutes 1 tablespoon sugar 2 teaspoon yeast and 2 teaspoon yeast aku na pakitin isi ko 1 cup milk ano bang tak na milk powder mix tak na pakitin na wine me not hot not cold lukewarm jadi tangan ko pala Vamos a mix. Kapag kaya mix setting bowl. Walang buhat siya tanong na kata na suka. Ito your taste eh. Ya wala siya na kaya 1 cup. Diba kaya 1 cup is too much for you. Ikaw rin palilita ka. Palilita lang na 1 teaspoon salt. Yeah. When you mix it, go then I'll set it for how many minutes? 20 minutes uncovered. Dan bisa tunga 20 minutes. Saya nyumbi. Dan dabi tunga. Ya. Baya kabichi ni bukan lulu. Kabichi ko. Kaya sa bukasa masaba ko start talaga ko na nito weekly mastermind. Kailangan do post takati ko bikin niya na bamburi ito kamay pambalab. We have weekly masterminds every Wednesday. Tabo kinulitin ko bikin ito. Iya. Awal sa tunga ko ni tigibo. Kodon ko mabitak ko kada ka ng business ko. So nabuli ba ang konta ka? Tada sa tunga may ba? Ako ko tungo na takataka. May dak mo ng bulimbani. May mo si teknik kami ko. Ang dami sa ko may ban na rumuro panganin ko red ng Manila. Ko iron ko rasera ti ni bully. Strike to. Pero nang kas ni bully. Napanuan ko. Talak ko nakatulimada. A strike ti ko. So she's been home. Going on to the 3rd week now. And nakasulto may salon activities. Kaya ang dapat ako maya. Pero maruta ko kiniron yun. Nakapit ako nga ko. Para di ko iti katakapit ko na nakanibuli. And nga sa natigi po ng mastermind sa on saraya niya yawan na ko. Mastermind na parang tangay ko. Tingan ko kung may laptop. May nakapit ako. Raro kinin kami ka. Ng business ko. Kinin ko. Moms. Kila if you are still out there. Sembera niyo rin kamay lama. This is possible. It's possible for us to do this business. But it's important that you take a step forward, come and see everything that you need to get yourself, equipped with, no more tools, no more investments. You come and learn about the different kinds of investments, mamakila, na the products, na can benefits.
the business we have a big company behind us, that we are affiliating ourselves with. Itiko na business system kwa kime mpaka yang atakatiko. Didi batatiko batakena na service kwa bitiko may berakaw na company ko the products, and they do everything. You know, that we do not do any selling here. All the inventories, you know, business transactions and all these kind of things, the shipments, they are all handled by this company. We don't need to do anything like that. We don't need to keep any products. Kailangan may store takatuna dalam ni vale. Managay wakasama takatuna kena vaka we. Kailangan vaka one time. Kailangan so tal na matagali ka ba? Dahil nalang katakatu kito man dahil sa ko. Dotal na kaya dito siya ko restrict tal to nga na Canada Post, Klaso na kabayan, never to na klaso na balita karto sa business ba? When it comes to those kind of stuff, at nando to na dotal to na wari ay, kaya baka minta handle takachiko na product, minta ship takachiko. But that's something that we do not do here. Using it kabiki. Panalumike, ay buli na how to plug yourself to the system. Learn how kaya kabati ko na company level ko okay pati may kukima. All these things available to weekend and in the summer the company business go. The company behind us is doing all the shipment, all the inventories of the business. So na products ko involved ko lang mo kaya kaya na nguna. So make a complaint na product they want it replaced or they want to lodge a complaint. Yes, non sarang bakatampin na company ko senga talent ninda na mayong kinokenda. Okenda. Ninda may takaba ng business ko na kanda may takaba. Kenda na may bulita na account o kaba ko like we do attraction marketing, lifestyle marketing. Ayaw man tanong ko sa tumay-tuba because I've never done a business before. I didn't understand anything about it. Also, give me another attraction marketing, another lifestyle marketing. Ano ito ko sa reach ko my sangat ko na website. Kenda may takaba na huli na takaba na the website. That's a very important thing. When I take a look in the business, and ready down on the website. How to do that? It's all in the training. Someone like me, kasi sa tungan kilala kami na computer, sa may cover on a website. So, kung nyo rere, kung may bulita na dapat ron the cover, okay nga takapitin, we leverage the internet space and this automation that is provided for us. We invest. The investment, the investment into the products. That's why we do not do any selling. Because invest in a product. Product is for you. It's for your own use. So you have to come and learn about the products, why they are beneficial, the benefits of these products. Investment mana and dollar ko na huli na bika to ng dollar ko na automated system meron yung baka yung ataka to sa soleki na ko na to service or to na the big company behind us but di ko na kaya naman to moment the room and the key is for you to invest. So for those of you who are still out there wondering if there's any capital
Ikla dani lavo yang ready, of course. Io. Bei business tu dako. Menati dani lavo mentana tiki putaka kenan dan business. Ya, kuas ngiron nan business ngiron nindur ngai na mana. Tiko ni lavo mentana elavaki mentana ron tik bukina. Eba katal ngakina dan business. Iya. So, kemuni na no bitokani kenda na tumbu da bangara tumbe kana ndanga me bakali butek ndanga no betekir na luvenda takilati ko erna ngone amindi weekend mandana sa may tungoy balange sa ando totolo andare dani totolo kanon retumbu edo kanta na bakini bola kara savi alako sartalako. There's so many opportunities out there. Runira sa watchinga sa kotira tukina luvenda. Klasing bakaso chumay no kenda do kilalem na ngona. Dataka nga batikir nanti tumbu-tumbu so sa little sa ngabulu li wala ka little sa ngabulu so sa little sa ngabulu sa still living with the parents kenda na may tibalang kala kasar nang dangon niya chuko batikir na lubenda we don't know how long they'll be willing to stay with us na nagkikenda dal nga rasan biu sa natuni lebo na nandangon na batikir because we spend a lot of time just going for work. And going to nung sa Laureda, patangguan yung sa experience tak searching ng ayawe. Sa Mindolab tanto na nung buru-burung goy na manalib-lib. Sarap kinabiyaw miyo. Taka ngay vale. Dalab talatok na buru-burung go. And I, get to run the business while my children are, just around me. Like right now, another 10 minutes. Well, yes, ako ay may biyan ko masama romantin na mastermind Sawa na ni binakatikan. Lalaban Fiji style. YouTube kasi kanila na lalaban. Atau ko na nung gugudam. Na kahit na may tubar ko kanta sa tinilalang ma so do to ko na me sa tumbo china bani ay sawa na lolo. Darong ko friend gato ko no ko siya ngayon do bisa nga ba ko na banang nga sing kita kinan sa kala lito nga may asawa na lolo gay tumbo may na banya sa tumbo ba ta na lolo sa klasa daw yuri binakatokan. So that's what I do. Yang go siya nila ka ba nagpuro yun do takap sa nga ba na tray may babi nga ba no pan. I like it that way. So it's just me. That's my preference. Can't do it. What's your recipe? Kinto tala recipe ching kurno siya maybe Pina kanikala ngata. Blessed evening, blessed day, wherever you are. Be